هرمێکی بفکرن و بکەچ و خۆرتێن خۆ بە دایک و باوێن خۆ کولامێن بەرخوادانێ دانە نویساندن و دەنگبێژێکی بفکرن و بە دەنگ و ئاوازا خۆ بە وەلات پارێزی و سەکنا خۆ چیرۆکێن vê heremê yek bi yek nemir kir. Belê, heke ew herêm botan be navê wî dengbêjê jî Salihê Şirnexî ye. بلد ربنا بنقول اسمع دد دوي يا بيدنا خذ هنا بلادنا ذاك بحث شرط جبنا سريخ وهو لي اخلف لك يا بيدني Salihê Emerê Cangîr di sala 1941 de li Şirnexê ji dayîk bûye. Ne tenê zarokatiya xwe di heman demê de ciwantî û temamiya jiyana xwe li ser axa ku ji dayîk bû derbas dike. Li vir dibe hunermend, lêkolînên xwe li ser huner û hunermendên Kurd li vir dimeşîne. Kulam û stranên xwe yên nemir li vê derê dinivîse û awazê xwe dide wan kulam û stranan. Hundirê qaset û plaqên xwe li vê derê diafirîne, li vê derê amade û tomar dike. فلك شنو بطل برشافي مونداتي دليل درا بزري كبار متوي برخامن ديار Salihê Emerê Cangîr li Şirnexê ji dayîk bûbû, lewra jî jê re dihat gotin Salihê Şirnexî. Rêwîtiya wî ya dengbêjiyê hîn di 12 û 13 saliya wî de dest pê dike. Di serî de li ber destê dengbêjê herêmê fêr dibe, hunera wan bi awazê xwe nemir dişopîne. Lê piştî demekê Salih dixwaze ku di hunerê de şêwe ango tarzê xwe ava bike. Dest bi lêkolînan dike û di encam de ne tenê wekî kesekî ku stran û kulama dixwîne, di nav refê hunerê de cih digire. Li gel newaya xwe bi afrînêriya xwe jî di nav refên hunerê de cih digire. Wînê
او ولد پارێزێکی خورد û bi axa xwe ve girêdayî bû. Di heman demê de hunermendekî temam bû. Di ferq û zanebûnê de bû ku heke ji ax û welatê xwe qut bibe, wê ji kok û maneya heyîna xwe jî qut bibe. Lewre nikare tu hunermendiyê jî bike. Di nêrîna Salih de huner encax bi girêdayîna welêt û gel dikare pêk were. Hest û xwesteka gel encax di qirika hunermendê ku bi ax, welat û gelê xwe ve girêdayî de dikare bibe awaz. Di fikirî ku her çend peyvên xweş di devê kesan de derkevin jî, lê heke ew qîrkirin wê nebin hêstên xwestekên gel wê nebin huner jî. Salih bi vê zanebûnê dijiya û hunera xwe li ser vê esasê saz dikir. حچی حکیم لبنان من بری خدای بلی دگو درمان چگاب داره زنی تک دکتر ناقج مبدال آخر مالت مبدال از یکسیر وینیا اتمه از یکسیر جامیر اتمه رهابت مولولو مری خوش اهل برخش فقیری دینداری دنگبیجیا Salih دنگبیجیا قرقا بوتانê bû lê tevî vêyekê di forma bikaranîna qirika Salih de dibin bandora taybetmendiyên dengên deştê de mayîn jî hebû. Salih di ferqa vê de bû û li gorî vê hunera xwe dikir û bi heman hostetiyê stranên xwe dihûnandin û bi awazên çiyayî jî distira. Ji dengên rehsen ê botanî dûr nediket. Di xwendina stranan de dengê Salih dengekî pir berz û zelal bû. Stranê xwe tenê bi deng bilêv nedikir. Di heman demê de xwe digîhan derûniya mirov. Aile miroy از به حیرام ندگو شرکه گرانم چه ببلان کورا کاواشا کاول جتای پادله منو ترکه که صالح یعنی سجاران می یعنی حچی صوتی تاره بیدوی رابی لسر کلابه جامر هر رشته دگو گلی خلام و خدمت چونه جزمه مبکشین و مجاوانه ده کل دنیا بکل بیل آزمانا بگرن عرده بگره بیکن مولا راسم و ایوب خانه ده چاوه بداره بی وقت جوته قرپیدال بری بدن عادل بگه فتحی بگه جوته میرم نیزراب دانه حیفا مله گرتن و کشنا با خوش میرانینه حیفا مته و حیفی میرا بله جوته خانما مانه لطوپرا و ایرانه گلیه قاتل لبجا عمر خانه میرو آیله میرو وز به حیرام ندگو ودت به شرکه گران میچه و کرا کبلا کواشا قابل حیانی قزل تاشه قیرینه که گران میچه و کرا کبلا کواشا قابل حیانی قزل تاشه بلش خیرا میری میرادی بانگی بخدر و تجاره جارا دلیسان دست عادل بگه فتحی بگه جو تأمین ازرا بکتا سر میرا تا تدکی حرام هجا باشه بله گلی جماعت جاج کلو درد و مرقه دلی منور بانیا ده بله من ادگو کرابا غو ما پلو بگلری کرا بکاواشی هرچند عاشق بوتانê ve jî car caran dema derfet didît derdiket derveyî botanê û hunera xwe bi heval û hezkiriyên xwe re parve dikir.
وەک میناک دەما ji bo serdana xizmê xwe diçû başûr bi rêya şevbêrk û televîzyonan hunera xwe jî li wê derê pêşkêşî gel dikir. Heman tişt dema ku diçû bajarên Tirkiyeyê jî dikir. Li wê derê jî ji nas, xizm û dostên xwe re şevbêrk li dar dixist hunera xwe pêşkêş dikir. Her wiha li van deverana li ser huner û hunermendan jî lêkolînan dikir. Tiştên ku di van lêkolînan de fêr dibû bi nêrînên xwe yên hunerî şîrove dikir û bêyî ku formê wan biguherîne lê bi dengekî cuda awazê xwe dikir. Bi taybetî li ser bûyarên ku di dîrokê de qewimîne lêkolîn dikir û li ser wan bûyaran stranên xwe çê dikir û distira. Di heman demê de stranên dengbêjên wekî Evdalê Zeynikê, Şakiro û dengbêjên cuda jî bi stîlê xwe yê botanî û xweser ji nû ve şîrove dikir. Bi gotineke din ew ne tenê hunermendekî ku stran dixwend bû. Di heman demê de bi stranên xwe bûyerên ku di dîrokê de qewimîne nûjen dikir, bi me dida nasandin û nemir dikir. अगले तो की है खुदा खुद हवीनी है रोजगा शमी है सरे में बिशो खमलो खजाम الملكي है बिस्को तमरी के सरनी का के मेहरबानी है ویله رای کرمنی حوالو گیره معادنه دجنه طافا مولی بی شیخه بله جابك خيري ابدا دلالي مالي لا بكمتيني بله سيرو جلسة شباب بير الركي ويلي لي 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 هيلي هو لي هيلي هو لي هيلي هو لي ويدلالي Aile doy ke felek kama kayna me kapine merene miru et domi Dema ku çîrokê di stranê de dihûne bi temamî bi kurahî dikir dest û xitabî derûniya mirovan dikir. Ev yek di kulama wî ye hoy hoy Memo de jî cardin xwe dide der. Jiyana dilsoz a ku Memo bi dayîka xwe re dijî dema ji awaza Salihê Şirnexî tê guhdarkirin, cardin dilê tevî dayîkan bi agirekî gur disojin. Ay hay Memo 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 yani jaro la Memo Memo yani ay hay Memo şigeri davarım yani jaro la şirgeri davarım yani ay hay Memo day kore biberim dani jaro la day kore biberim dani ay hay Memo sarmege havan di jani jaro la sarmege havan di jani Em dikarin gelek mînakên din bidin ku Salihê Şirnexî çawa bi deng û şîroveya xwe ew çîrok nemir kirine. Lêbelê di nav stranên dengbêjê botanî Salih de yek stran heye ku xwedî cihekî cuda ye. Salihê Şirnexî di derbarê vê kulama xwe de vê gotinê tîne ziman. Ez bawerim eşqa ku di sewdaliyê de hatî ziman ji eşqekî cismayî zêdetir eşqekî welatî ye û wiha berdewam dike. Ax hêlî yeman, yeman, yeman. Sevdaliya mala minê yeman. Bisk bi têlê yeman.
خزم شور یمان عنی دق یمان کوفی کل یمان کوویا چوله کویا مال یمان ده گوشت لاش من عفدال خده حلاند بمسقالا و بدرهمان مسقالا گوشتی لسر جان و جسد من نما یمان صالح شرنغی لگل وان میناکن کو ملجور دان گلک کلام و سترانان جی عفراندیه بنوایا خوشی او سترانان سترایه نتنی لسر لهنگیه لسر اوینه ایشو کف خوشین جواکه ده همان دمه ده لسر براکوژیه لسر جردوانتیه خاینتیه جی سترانان چکریه ده سترانن خوده لتنیشتا گل و لهمبری داگرکریه جردوانیه براکوژی والحصل لهمبری هر جور خرابیه جیه خودگره اره خونی گمالات شوچو ازن زبشن توی نقلنگیه هر قلی گمارا داشت جدا جریه میگی جمانه جوری بره خبری داشت گذری لیلت